Bene elindito ya chake bene kurugiga ase orogongo rwa Gusii ochaka bono iga goika omoelio ochaka bene mwanchumulie ningo kumanya buna abana inse ye miaka 10 babete bagotoka ase nyumba y'oburaro y'ogokomba igwa ase umubaganio y'omwime y'omuchibo songo chingaki bayabetege kweniki wangani bogo babete bakorusiwa ase county ya Marsabit kolengana nensemo y'obulendi niga nabo bali koirwa ase nsemo ya Kenyanya inse y'oborayi bw'ekanisa ya SDA ase kolende bayenekire na merobelio mekeranu yabetege kubwatigwa elinde koleta abana bo asorogongo rwa Gusii kolende nigo tukibwabere bogo chakibwa bene asoko enekia oboene ubwenganiyo toba togokwariganiria oroboti oruo ase nchira y'obwekiranu. Magega y'abana 10 gotoka ase nyumba y'oburaro abo bale egatiye miaka 5 goika miaka 5 niga abanyanyimbo baimukire getambukiro na kubabeka biara abasa chingaki obo tukibwa chakirigwe bene. Habari tulipata jana usiku kwa leo ya kwamba kuna watoto wamepatikana wamelala kwa nyumba ya kuombolewa hapa Kisii Town lodging. Na kuna wanaume wawili ambao walikuwa na wao. Tulifanya haraka sana na kufika pale tukapata ni watoto 10 wadogo kati ya miaka 5 na 7 na wazazi wao wanaume wawili ambao wametoka county ya Marsabit. Kolengana noroboti romo county commander ime county ya Kisii nigaene kiabuna nigaba nabo bale koirwa asensemo ya Kenyanya wetera ekanisa ya SDA ya Eberege elinde kobasira ase okwenyorera chisemi boigoni gaene kebuna abana bo amona baiboli baba bwate nigo bakorwa ase nsemo ya Marsabit kolengana na masakara babwate. Wakasema ya kwamba walikuwa wanaleta watoto sehemu ya Kenyanya kwa kanisa ya SDA ya inaitwa Eberenge Church, SDA Church, kwa usaidizi wa masomo, yani sponsorship. So tumechukua hatua ya kufika pale, DCIO wetu anafanya uchunguzi tujue kama hiyo habari inatupea kama ni kweli ama ni uongo. Lakini tunaweza kuhakikisha kwamba kulingana zile stakabadhi wako nazo ni watu kutoka Marsabit Central na ni wakazi wa huko. Boigoni gaene kebuna nonyabana bo bagosirwa babeti bakobwatia emerobelio mekiranu asoko baleta gocha asorogongo rwa Gusii. Sofa kuna viongozi wamenipigia simu kutoka sehemu ya Marsabit kama ile procedure, hata kama kuna usaidizi kama hiyo, kuna ile procedure imefuata kuleta watoto mpaka hapa si sawa kabisa. So bado tunafuatilia tujue hao watoto walifikaje hapa. Omoigereri boboene bomanyabantu nigo abolirie amaboli asaganire egesasimiro gya SDA kwerera nase kibatarigosira abana kurwa sorogongo rwa Gusii nabo igokwenda gochia ase chi county chinde. Abantu bakoro kuna aba SDA pastors ba SDAs ototete moso kesiko mototebi umene nikige kogera mokwanda korusia abana koru no distant mwacha kubakonya Gusii na abana ba Gusii barega igatubwate Kisii county Nyamira county abana bachandegete barire chinda abana abayiboli babo bonsi bakwete abantu bale bamenyerete no botakobo bepi no mane abesi die inu Eva Nigeria gotebekane gakareberege tinye manyeti tinga kiecho boigo nigo abolirie abarandia korwa asegesasimiro gya SDA wesoke bene nabo igo kwerera oboene asobwagari. We are asking abantu bakoguna pastors baito ba Kisii na Nyamira moso keisiko moto tebi obumane ntobwate obaneche ngabune bosebano ne syndicate gete erororo munasakaora ototete komanya nikige kogera abana balikira mwabaretete ntobwate conference yaito ngumbuga nyanjwa nki abana bali batankoireru bararororo nyanju ngumbu liberera nigo ligendete kwene kigwa anene ase okumanya igoro yobotenene libwe kanisa ya SDA nemerobelio babiri bakobeka bene ase ngencho yogosira abana bo yarenge borongo bo mane bwa Nyasaye
nyasaye toko saba na bana bali ne obonechi bare koguna tari kongentu bare gocha korusibwe ebi mogete byo mobere bande gokorwa obo chawo abantu bakora otete komanya BCDA baito banyanjwa moigwete chere gesinisi echichikobe kuona ABCDA namba bwate obonechi gari eberege ekoba funded n'abantu getutamanyeti otete mosoka isikomotebe kene no mane ni numwabwate arrangements kirya bana barusiti gose no distance turamanya na baino ni numwabo no are ikeire kiye SDA ya ikere gokora ebintu ebi ensi yaito yaerire yonse korende ni gobo tukibogendete gokorekana ilio koenekia oboene bwenganeyo aswa easy adoption ni ile kufacilitate wakuje hiyo mambo ya sponsorship ya shule, lakini tunachunguza tujue ukweli ya hayo maneno. Frida Kerubo, Ndizi TV.